Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si tagpi mesra-seran ria carta sopo versi baca-baca memang apa sepele pengangar Ridwan channel 65. Mamuare padang kamana kinala pak baraka pakama sepele pengalau subhanahu wa ta'ala nang kamana kisah surah siruntuk kemeng nang kamana masih mata jarut tepat telori pengalau subhanahu wa ta'ala nang kamana jajing kita baca-baca surah-surah. Nah sabak pelekum itu tepat nang kamanakin awak dina jajing tele baca-baca. Nah sabaya tu baca sesurah pelekum tepat masih mata jarum awak dikina jajing tele baca-baca sesurah. Jadi untuk sini surah-surahku ya puremak bereku Puangangar Ridwan channel 65. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih surah-surah nah sabak Pak Bere tu atau pemalit teman taji pemalit toni surah. Dan tentunya maki guna mana lori pada teh maki gunangi. Dan tentu nilai mak beres sesuai jangan lupa kirimkan di nomor rekening atas nama Ridwan di nomor rekening 48810239015332. Jadi lupa calling nomor rekening sesuai di nomor rekening BRI di nomor rekening atas nama Ridwan 48810239015332. Jadi mau mari Pak Bere tak susre melep-lep dalek tanah laki puang Allah subhanahu wa ta'ala nang kapadang kamarik Mak Bere atau Mak Pemali tentunya Puangangar Ridwan channel 65. Jadi untuk sini susreku ya ridna pura subscribe di Puangangar Ridwan channel, jangan lupa subscribe di susre Puangangar Ridwan channel 65 supaya Puangangar Ridwan channel 65 makin jaya dan tambah jaya ke depannya. Ya pura subscribe di susre saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tentunya nah sebab oleh di mana itu Puangangar Ridwan channelnya makin jaya dan tambah jaya ke depannya. Jadi untuk sini susurku kasih walaki susurnya nari itu pacemi malolo pulana terutama buat ide umur dopop itu sampai umur ya narapi 50 lease hampir 55. Jadi ya susurnya untuk malolo pulana malam bisa surat tata carana malani wasi sero nak berani matuk ceme atau ceme pacapuran ni pacapuran rani lo ni bola leta talani wasi sero susureng berani yalan apa tabaca susureng makadai. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi elere asemu nabi muwewe wala ko paceme malolo pulana tubunna Muhammad mureo malolo barakat la ilaha illallah kumpayaku. Jadi pak kolisi pe baca-bacana susureng makadai bacana surah-surah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi elere asna nabimu wewe wala ko paceme malolo pulana tubunna Muhammad murewok malolo barakat la ilaha illallah kumpayakum. Nakupurana sesurat talena wene sesana pata bolok boleh kugemata ya sek nauluta sesurat napata pa sianu mana pasi hama purana sesurat tatar napas atake telu mamari barakat sesurat. Jadi anak apa sesuatu diwalaki nasabah namun itu baca politika sesuatu diga tepat tadi telena jajing ke sesuatu nasabah boleh tepat tanah dijaji sesuatu. Dan saya selaku admin juga melok dampu ke sesuatu nasabah to biasa mi tidak luput daripada kehilafan dan kesalahan narikum keada data apa salah nasabah mi to biasa mi sesuatu. Saya selaku admin minta maaf apa boleh capa aja letu capa gemata letu capa jeta dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.